Baithuti ba bang ba ipiletsa hore leano la ho entelwa COVID-19 le lakolwe botjha ha ba bang ba batla hore le hlakolwe. Baithuti ba bang ba re ba hanetswe ho kena Unibesithing le ha ba latetse metjha yohle eo ho boletsweng hore ba tle ba e latele. Baithuti ba re ha jwale ba salletswe fela ke hore ba ente hore ba tle ba kena Unibesithing. Not been able to access the campus. I did a PCR testing. I was still not allowed. The security still did not allow me to enter. I don't think vaccinations should be mandatory. I think students should have like an option. Mekgatlho ya Baithuti le yona e hlaisitse dingongoreo tsa yona. Those that they have chosen to exercise their constitutional right not to vaccinate, they must not be impeded from accessing their constitutional right to education. We're saying that students should vaccinate if they want to vaccinate, and they should access any gate that they want, not that certain gates are for vaccinated people and certain gates are for unvaccinated people. The policy doesn't make sense because we are segregated by gates, but we are from the same social spaces. Le ha ho le jwalo botsamaisi ba Unibesithi bo tiisa hore hona le metjha yohle eo baithuti ba e hlokang hore ba e latele hore ba tle ba amohelwe ho kena Unibesithing. The university is continuing to encourage staff and students to vaccinate and is not in any way forcing anyone to vaccinate. Leano lena le kene tshebetsong ho tloha ka Mantaha bekeng ena. Makgala Masiteng, SABC News, Bloemfontein.